Kuri uyu wa gatatu ku itariki 26 ukwezi kwa karindwi 2025, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku mugoroba yahinduye Minisitiri w'Intebe amugira Dr Justin Nsengiyumva wari usanzwe ari Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda, mu gihe Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka igera ku 8 kuri uyu mwanya yakuwe muri izi nshingano. Mu itangazo ryasohotse ku rukuta rwa X rwa Guverinoma y'u Rwanda ndetse no mu itangazo Guverinoma y'u Rwanda yasohoye, ryavugaga ko Nyakubahwa Paul Kagame Perezida wa Repubulika amaze gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya ariwe Dr Nsengiyumva Justin. Akimara kubibona, Dr Justin Nsengiyumva nawe yahise ashimira Perezida Paul Kagame ku cyizere yamugiriye. Mu magambo ye yagize ati, mbijeje kubahiriza inshingano mu mpaye no gukorera u Rwanda nshiye bugufi kandi n'umuhate ngendeye ku buyobozi bwanyu n'umurongo wanyu. Nishimiye byimazeyo inshingano mwampaye kandi nzakomeza gukora nshyizeho umutima kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyihutirwa biganisha ku iterambere ry'igihugu cyacu mu budahemuka no mu mucyo. Nzatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo mbafashe kugera ku cyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu. Naho Dr Edouard Ngirente wakuwe kuri uyu mwanya nyuma y'imyaka 7 n'amezi 10 ku rukuta rwe rwa X, amaze kubona ko Minisitiri w'Intebe mushya agizwe Dr Justin Nsengiyumva, yagize ati, ni urugendo nungukiyemo byinshi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashimiye aya mahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi mukanshyigikira muri urwo rugendo. Mwambereye icyitegererezo, nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Dr Ngirente Edouard ashimirwa ko muri guverinoma yayoboye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa ku myanya kandi bikamenyeshwa abaturage ako kanya. Guverinoma ya Dr Ngirente yatangiranye Minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na Minisiteri 21, Minisiteri 2 zakuweho hashingwa imwe, mu gihe indi imwe yagaruweho. Hakuweho Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba na Minisiteri y'Ishoramari rya Leta, hashingwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ndetse hagarurwaho Minisiteri y'Umutekano. Dr Ngirente Edouard yavukiye ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru muri 73. Kuva muri 2014 Dr Ngirente yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi, ubwo yarahagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Dr Justin Nsengiyumva wagizwe Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda guhera ku itariki 23 ukwezi kwa karindwi 2025, yari asanzwe ari Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu. Umwanya yagiyeho ku itariki 25 Gashyantare uyu mwaka, asimbuye Dr Edouard Ngirente wari uri kuri izi nshingano kuva muri 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza muri 2008, mu gihe yari yaranabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri Kaminuza ya Leicester. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu kuko yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politiki, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Visi Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yakoze mu Bwongereza, aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri Guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi bizwi nka Office of Rail and Road kuva muri Mata muri 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri Guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugera muri Mata 2016. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 n'Ugushyingo 2008. Yabaye ndetse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya Kamena 2005 na Werurwe 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri Refugee Action hagati ya Kamena 2009 n'Ukuboza 2013.
akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite ndetse kandi masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of Eastern Africa. Kuva muri 1991 kugeza muri 2025 u Rwanda rumaze kuyoborwa n'abaminisitiri b'intebe 10. Bivuze ngo Dr Justin Nsengiyumva abaye minisitiri w'intebe wa 11 kuva u Rwanda rwareka kwitwa Rwanda Urundi. Dore ko abo baminisitiri bayoboye minisiteri y'intebe kuva muri 1991 kugeza muri 2025. Uwa mbere yitwa Sylvestre Nsanzimana, yayoboye guhera ku itariki 2 ukwezi kwa 4 1900, yayoboye guhera ku itariki 12 ukwezi kwa 10 1991 ageza ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 kugeza muri 1992. Yayoboye iminsi 173. Minisitiri w'intebe wa kabiri yitwa Dismas Nsengiyaremye, yayoboye guhera kuri iyo tariki ya 2 ukwezi kwa 4 1992 ageza ku itariki 18 ukwa 7 muri 1993. ni ukuvuga umwaka umwe n'iminsi 107. Agathe Uwiringiyimana niwe minisitiri w'intebe wa 4, yayoboye kuva ku itariki 18 ukwezi kwa 7 muri 1993 ageza ku itariki 7 ukwezi kwa 4 muri 1994, itariki n'ubundi yishweho. Yayoboye iminsi 263. Minisitiri w'intebe wa 5 ni Jean Kambanda, wayoboye guhera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 ageza ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 muri 1994. ni iminsi 101 yayoboye. Minisitiri w'intebe wa 6 ni Faustin Twagiramungu, wayoboye kuva ku itariki 19 ukwezi kwa 7 muri 1994 ageza ku itariki 31 ukwezi kwa 8 muri 1995. Bivuze ko yayoboye umwaka umwe n'iminsi 43. Minisitiri wa 7 w'intebe ni Pierre Celestin Rwigema, wayoboye guhera ku itariki 31 ukwezi kwa 8 muri 1995 ageza ku itariki 8 ukwezi kwa 3 mu 2000. Uvuga ko yayoboye imyaka 4 n'iminsi 190. Minisitiri w'intebe wa 8 ni Bernard Makuza, ari nawe warambye kuri uyu mwanya kuko yahereye ku itariki 8 ukwezi kwa 3 muri 2000 ageza ku itariki 7 ukwezi kwa 10 muri 2011. Yayoboye imyaka 11 n'iminsi 213. Hakurikiyeho minisitiri w'intebe wa 9 ariwe Pierre Habumuremyi, wayoboye ku itariki 7 ukwezi kwa 10 2011 ageza ku itariki 24 ukwezi kwa 7 2014. ni imyaka 2 n'iminsi 290. Hakurikiyeho Anastase Murekezi, ariwe minisitiri w'intebe wa 10, wayoboye guhera ku itariki 24 z'ukwa 7 2014 ageza muri 2017 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8. ni imyaka 3 n'iminsi 37. Hakurikiyeho minisitiri w'intebe ari nawe ucyuye igihe Dr Edouard Ngirente, wayoboye guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 muri 2017 akaba yavuye ku itariki 23 ukwezi kwa 7 2025. ni ukuvuga iminsi imyaka 7 n'iminsi 327. Iyo minisitiri w'intebe avuyeho, ni iki kiba muri guverinoma? Ni iki kiba mu by'ukuri hashingiwe ku mategeko, hashingiwe ku nteko, hashingiwe ku icyo itegeko nshinga ivuga? Mumbabarire, ingingo y'116 y'itegeko nshinga ivuga ko minisitiri w'intebe ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na perezida wa repubulika, ariko abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bashyirwaho na perezida wa repubulika amaze kugisha inama minisitiri w'intebe. Ingingo y'124 y'itegeko nshinga rivuga ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Ibi bivuze ko ingingo y'124 iha minisitiri w'intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza perezida wa repubulika ubwegure bwa guverinoma.
Gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Iyo ubwegure bwa guverinoma bumaze gushyikirizwa umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika aba agomba gushyiraho guverinoma. Agaka ka gatatu k'ingingo ya 114 y'itegeko nshinga kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Amategeko ateganya ko perezida wa repubulika agiriwe inama na minisitiri w'intebe ashyiraho guverinoma yubahirije ihame ryo gusaranganya ubutegetsi, gukurikiza imyanya mitwe ya politiki yabonye mu matora y'inteko ishinga amategeko no kureba ababifitiye ubushobozi. Iyo minisitiri w'intebe mushya amaze kurahira, abaminisitiri bagize guverinoma nabo bararahira. Birashoboka ko abari abaminisitiri muri guverinoma icyuye igihe ya Dr Edouard Ngirente bagumaho cyangwa hakinjiramo abashya, ariko bose bongera kurahira barahirira inshingano nshya bagiye guhabwa. Nahansoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Biri, naho amakuru nakagaruka kuri PBO Entertainment TV. Ciao.